Pol. Jenang Ci, kijap. Cara redeng belum makan Ci. Wal. Setato Ci kene ke. Sing teng semangat Ci kok. Wis. Sing langwayu bocor duangku mancing aja to ah. Jenang Ci. Semangat pesu pansing bocor nak mang nasi, pansing bocor nak mang gaje. Noti ben cepok. Bangke jolah. Tidak pesu. Nyen nak sing bisa kedo. Bisa kedo ya? Jangan bisa kedo. Kawan-kawan coba nah. Kedo teh hang. Nah. Petang banci. Potensi alo tu. Tuk gerak luar negeri tu. Jangan lesen kayak gitu. Begitu? Nyap yo suap jangan ya. Yo melincar kelepat gitu bangkiang-kiang. Aduh. Cilut bangkiang-kiang. Cilut. Anglang-cang yo adeng. Masa jangan ya. Masih jika malah gitu kena cian. Ajakan si rapat nih cicak bulas dengan si musuh dijebak bener enggak jadian tuh bangke Purnawadin tiang kawan cicau ginsek bila ngajak cing rapat bulas sih yang kene me luang matiang banci pahalong deh Allah kawak cingoren cang mati. Matiang banci padang kenci sing lah semangat hidup kene. Yen orang cang ci bangke boyo. Bulun matang cine. Yen orang cang bulun matang redeng. Sing masih. Ye sangka neng cang bulun matang cang kene bocang madani sempol. Sempol. Apa artinya tu? Sem. Si bulu mata yang lentik. Weh. Si bulu mata yang lentik. Polos sih. Apa bang cicangnya, cang? Masa? Bang cicang nasi, cang. Bang cang ci kopi, cang. Bang cang ci jajo bulu, cang. Nak cang polos. Ci polos sih. Yen bang cang ci tai, cang. Sen. Kelebihan polos tu. Awak cigang cingoren cang mati, kadang ci aloh nak mati. Udiang kewa. Majalan ci di sini do. Di jalan gede nen. Engkai. Sing itu tendauh nene, sing tendangin nene. Ci sen abeng cing oyong, jak seret. Do mikir apa jak kelempung ngedang ibu itu. Bangko benci. Apa sukanya mati? Kadang ci alo nak jak kewa nak mati kengkeng orang kewa. Ye. Ci sing taen mau maca buku. Apa tu sini? Menurut buku John Luke. Weh. John Luke yang
ditemukan di lemah sungai Yamuna. Wah, cek ngejong petang. Nak mati itu kaden cialo. Ingken dong. Ye, nak mati itu harus ada syarat-syarat nih kengken ci. Dijodoh syarat-syarat mati. Jangan ngebok di buku kengken ci. Ingken debok ci itu. Kene di buku ye nak mati. ABC nak mati sing dadi ngorto. Kengken mati ngorto ci. Sangka neng cang orem ci. Yen sing ci bisa ketok donak ci mati. Soleh ceng ci di. Yen nak mati sing dadi ngorto. Sing di ngorto. Sing dadi nak mati sing dadi molali. Dijodoh no. Nak mati molali. Mensing ci bisa ketok donak ci mati. Orang ci gitu kan. Aja nak itu yo ada di buku pok cangkok. Nak mati sing dadi molaib. Melaib sing dadi Melaib. Yen molaib nak mati ada nak nengok mulih nen lantas dijo nak mati niki. paling banyak sing di melaib sing dadi apa ben nak mati ingat pengena. Nah. Saget ci mati bendan. Nah, Selak ngiban ci mati. maksudnya Do ci ngorto do. melaib sing Molaib molali sing dadi sing ada mungah di sastra ditu nak mati molaib. oh gitu. Nak mati sing dadi ngentut. Ih, kengken ngentut mati. Kok mati kengken ngentut? Sangkane jang orem ci. Kengken Yen sing ci bisa ketut do nak ci mati. doang ci gitu kan sih. Ye, apa mawen nak mati sing dadi ngentut? Apa kerenane? Ye, mencidep gan bontut cie pengit. Oh, Poben ci dadi bangke. Sing jok ben yo pengit tentut bangke. saja. Bangke po pengit. Bangke Bentut Bentut, dilantas. Sing double pengit yo. ya angka anu nak mati sing dadi ngentut. Sing dintut Sing dadi yen oren cang ci kengken ci melajah jak cang sisingnya. ci mesepang tuak ci. Ye, bidan ci tugas di sekolah dasar kudang tiban ci ditu. Di SD. Sing sekolah dasar. SD ada itu. Sing kengken sekolah dasar. Sing SD ada sekolah dasar. SD lo cini-cini ngomong gini ci. Nah, kudang tiban ci ditu. Di sekolah dasar tuh. Oh, Di sekolah dasar. oh. 6 tiban. Nages ci duagan. Yen cang 10 tiban cang ditunyen. Berarti kan liun cang man pendidikan 10 tabon. tabon ingkan 10 tiban. Oh 10 tiban ci itu. Oh, ye. Kalau gitu. Berarti cang kan liun neng man ilmu ditu. Ingkan ci tak ngelawan ci cang sing yo cang nemu kelet deng digeser. Kan Cina. Dia cinutun-utun cang kudang tiban ini sekretaris nih. Dia cinutun-utun cang. Yang sajang ciduak. Yang sajang ciduak nih. Ingkan. Jangan jadi mau paluk kok. Apa upahnya tak ngelawan Upah ci? gampang. Bes. Hah? Bes. Pes. Tahu. Pes. Cang sing lapi pes. Sing lapis sih. Sing lapi pes cang. Ini. Yang sing lapis nyalo nih. Apa tuh? Mencimpatin nah. Macam padang. Yang ci bisa nyawap cimpatin cange. Hah? Ci ganong cang. Oh, yang cang bisa nyawa ganong. Oh. Nah, cang yang mau Kita ganong. balik nih. Nah, Yang ci sing bisa cang ganong. cangnya. Nah, Ya pun ci orang India Ustaz. cang sing kengken. Siap. Nah, cepat aja Apa? cang mau ganong. Dain belak mengandung. Juat. Ayo. Dain belak mengandung Macam jual. lo ci apa? Lemah butuh. Bang orang ci busuk. Bertawa nih jual mengandung. Yang orang itu ben. Dain belak itu.
lah jawabnya tuh. Nih, bensin nih. Apa kampetnya dibates? Tengahnya dibates? Dibates. Basangnya dibates? Pasang dibates. Bulunnya dibates? Bekejang dibates? Bang Tawanci. Buron lu kepar. Salah. Apa tuh? Siap lilik motor di beten batis motor. Dong. Kang mau takon. Apa? Aduh, Blau. Tawancang. Apa nak jenis nyilam ngangon tapel? Blau. sing. Blau. Itu saya kenal sange oh. Kengken pokok. Kene apa? Jan. Remene selelek ne. Panaknya jejak bertawancang. Jan. Ye, sing. Kayan dia. Kudot ke janganlah siap. Lu, aing papat. Kengken ke warnan cicing jange putih. Aing selam. Pantawang ci siap jangannya putih. Kengken ke taluh nih. Nah, papat. Aing kengken warna taluh nih. Putih. Aing selam. Mocek. Pasang gitu. Kambing tiang kudok kayak ngelapana. Kambing gini teh. Ada loh di kau rumah tuh. Nih, memanang dah dua tuh. Kan, lut. Kudok tiang lah motor cuma. Kadang ketelu aslinya besi. Begitu miu besi. Ona ini baru besi. Saya ngadong lah pokoknya yang madam. Aduh. Kudok kurang neng. Cido. Wih, betul tak kon. Dua motor. Si kameng tak kon si. Kalau orang dia kebibun sama nenek. Semua sakit gede sih. Menana yang medal kengken sih tangkel kencang. Telana tangkel kencang. Gaji aja cang ikau kedo menana sih. Si keraco. Kudok ke kameng tiang. Si keraco. Menang tuh. Kedo di hubungan kencang. Hei, jangan Cina. Purok lu mengidal mana? Purok tidak mau. Kalau soblong, pidan boring hijau, tak dikit tangan nih. Cokor nih, malun jang, lengoh aja nih. Tuh. Nih agam nih, ning tuh nih ki agam nih. Ini madan agam kiri. Yen cokor nih ngawan neng malun neng agam kiri. Padahal yang niki tarik. Maju mandek. Nah, angkat tangan. Kita lengkong nih. Besar. Agam apa ada nih? Nah, ini muadan agam kanan. Oh, agam kanan. Agam kiri. Agam kanan. Yang nekini. Nekini. Oh, yang nekini. Itu agam game C. C. Atene tulah agam C. C. Agam apa ada nek itu? Agam gan kau. Saya ada agam kicau. Tuh, main malu. Nah. Yan
bojak kaprok. Bos kabeh nih. Segala igal beten tanah dur langit. Nih nane. Yen jani ngalek igal ane bisa nekang di base. Gampang tuh. Kian caranya. Bener dua langkah, gerak. Bener. Cek. Iya. Dalam hal ini tiang kudu. Tuh murid. Sinadi tuh nentang. Siap sih. Igal nih paling halus bagian dunia dong. Bun, di gampang nih dulu nih gampang nih. Bun, gampang lagi nih. Pak D. Pak D. Pak D. Pak Dut. Pak Dut. Pak Dut. Ya lo nih. Pensek. Ingin lo. Kepak. Pak D. Gampang kan? Satu hari tuh ngajakinnya perempuan tuh bisa ngidam di hotel. Gitu. Cuma lu. Stop. Nah, begitu. Lo tiang sama leng. Yuk, Pak D. Pak D. Pak D. Maju dulu. Pak Dut. Pak Dut. Pak Dut. Kapak. Pak D. Sing mesti tut. Lo jentut. Sing sikap. Tut. Beli kantut kita sekali nih. Kantut. Isin panak. Ngalih pipis yang penting pipis. Bang sentut. Sing ini kan bos nih. Masa harus kita mainkan bos? Mainkan sih. Yang penting demi pis. Demi pes. Cekingke. 10 tut. Sing tuang yang bos ini dah susah bagi dia dulu. Melepaskan tut tuh susah. Tapi demi itu mungkin yang kasih tuh 1 tut 10.000. 10.000 satu tut. Bun, sekalian. Ulang. 4 D. Pak D. Pak D. Pak Dut. Pak Dut. Pak Dut. Kapak. 4 D. Tut pijen. Dut. Sekali mutang lu. Ingat dong. Daso tali. Mutang. Nah, Mulku tendok apa? Kono sugih. Nomor. Kurang kan bapak lah. Ben kudu cara kurang ki urang urus. Sekalian. Kurang nih tagen nak. Ben tuh nih. Ben. Belum dasar jadi. Belum dasar. Pangklu. Tut. 40.000 Pak. Pak D. Pak D. Pak D. Pak Dut. Pak Dut. Pak Dut. Kapak. Pak D. Pak Dut. Pak Dut. Jangan. Tuh. 40 nyenge. 40.000 tuh. 40. Ben tuh lagi. Dom yen. Ben tuh lagi nih. Yen. Udah tuh beli. Nanti keroblah kok. Udah lagi tuh. Waktu ini pangliu. Keroblah tuh kan Pamolas nih. 1 tut kita sekali. Jadi keroblah beli kan Pamolas. Jadi bapak di bos. Bang Clay. Gratis bang. Man bonus. Kita tunggu. Karena tuh bos, kesan yang memberikan diskon gitu. Jadi itu bang yang benarnya Pamolas boleh. Jadi itu pang saya cuma. Pangkai mantut. Amat enak itu. Jangan nasane. Siap. 4 D. Pak D. Pak Dut. Enggak Pak. Pak D. Pak Dut. 2, 3, 4, 5, 6. Lu ben Pak besok. Pak Pantang nangga. Pak Dut. Pantang nangga Pak Dut. 20. Pak Dut. 20. Cicing uang. Awaknya Bebe bang 5 gitu. Awaknya Bang Tiang jangan sakit. Tuh. Ini kan jangan tuh. Jangan. Dong. Wah. Memang iya lu. Pak dong. Ben lagi. Mending ngaji. Apa orang kan? Tapi ini kok tenang dia. Main.
Nih mana yo? Nih mana yo saya nggak ada. Saya nggak ada apa. Atau nanti. Takon kencang oren di janina jangan ngangga tua bebayaji ke sekomanga siti busa aduh cengene komanga ci lihat Manga Siti ben manis sembang alenya kau ubung yang saya dong mau tangkil yang ada endangnya ben job dosa Goliati malu. Kita angkal matur ke dipun jange. Kita. Nah. Ada anji. Dia angkel dari kolam ya. Nih. Bro. Sekadi piring sutra ulung marah medal kelantar kuda lumping cirot keset marah jadi buka lermen sapun api serat emang terakhir cara lea emang ngeres saja nak saing tadi liat tarik api gitu raka nyap tunaseng ada ye wentan tari tut nyet melebos di doa ke makro yang gelap memeladan ikan nyet kapro ngajak ikan kapro marah dua jay tuh cina kijaj bro jangan ngeraco mau niki ngale gelap yes jadi paling ngale kengkel maru ale kemojek gini ke ngebles ya bang ale gelap marah kagak cim impas dipuarakan aja gelap adi cim ngatur aja gelap kemudian tiang macam sen cona memunyikan tiang tentang nasne bro jika dan oreno nangkel lembusan tani mau impas tas hidup secik masa harus masyarakat bawah kan macam kena agung kenang sini awak memarahkan ini ngiring gelap kecil amador kan gelap dulu agong istri ini kena mendaken rake gitu nah tuh impas sama mendak bungut sini busang situ gitu masa mengungi nak situ busan dan tenang kadang gelap ya nak kaya dipuarakan gelap nyerengsang sama keblas tak sempol tepuk gelap ini dia para setia bayar si paraan setia nanti ngertiam ibanci dan diparakan janggul yang kurang gelah nenenan kadang termasuk objek pariwisata nah jadi tamu sedang sepi saya nggak ada tamu tekan mani kesempatan kita untuk belajar belajar benar menambah wawasan benar apa madan wawasan itu artinya suruh kane nule itu ngawas nih kok umpamanya gini bahasa Inggris ini kurang dini harus belajar bahasa
Teacher. Anak jangan tinggal sih. Jen, Hebat. cepat-cepat dia dapat tinggal sih. Teacher. Awak sen kena bentot bangun awak yes no kan. Nang cie. Nak bodas pesu ni kau sambil pungut yang ini. Das pesu mata ke bulun mata gimrang kok itu. Peter, gambar bahasa Inggris kan? Picture. Aduh, kau Yang tangak yang tangak. Sisa berkenal wenci. Gambar orang itu sando. gambar bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya picture. Hebat. Seng, kau jangan. Jangan dibanding ada. Ngapi? Ini marah duak beneran. Yang tangak. Kaprak melalui bahasa Inggris Beranian dan ini. sombong nih, dan sombong. Mesak bahasa Inggrisnya sueca apa? Sueco, bahasa Inggris ni. Kecok. Tukang gambar. Maksudnya? Maksudnya apa tukang gambar? Nak coba saya ngelukis tu. Nyen. Coba ni bisa tu sueco tu. Nak tepuk cang di koran ni sueco. Tukang lukis gitu. Sing tukang lukis sueco saya Inggris ni. Blok, pasti lintih hanga. Pak Sueca guru tukang gambar gitu kena sini. Gitu. Oh. Bahasa Inggris. Yang ada kamu abdu kan anu menerjemahkan tuh. Oh gitu. Yang jani dodane. Oke. Bang teribor nak masina. Oh gitu. Tapi Pak Tut nih. Apa jawab Pak Tut nih? Apa Yani? Tapi kayak itu kene bedik lah gitu nih kok. Kan biasa. Oh, igal-igalan. Saja kamu mancanegara itu abang di bahasa raga Lancar. Igal-igalan. Mana apa tari apa bang? Tari apa? Tari pergaulan. Tari pergaulannya apa tuh? Ani paling gandrui. Joget. Joget. Joget apa? Joget Bali apa? Joget Jawa apa? Joget Sulawesi. Joget apa saja? Kabang sih. Kan liu joget kesenian ni jani subo liu main joget apa kalau renci. Maaf 1000 kata dong. Kan bulun. Hah? Ide irago diang uduk musa. Oh gitu. Diang uduk. Menjani nyanyi. Mangkin wenten joget Jawa wenten. Joget Bali wenten. Joget luar negeri wenten. Tadi buniki. Yang joget Jawa kenceng. Joget Jawa dong. Gitu. Kenceng. Tumplak tung plak. Tak klung tak teng klung tak ting klung tak dangdut. Oh. Tuh joget Jawa. Jawa nih kok. Betul kan? Yang joget luar negeri. Kenceng. Oh, joget luar negeri. Iya. Oh, Dari mulai. Oh, 1, tak 2. seret Set. tak plak seret Ayo putar. seret. Luar negeri. Ke luar negeri. Yang joget Bali. Joget Bali. Kenceng. Ani yang ngon alih pipis. Kenceng. Cek jong jang jeng jerang jong jeng jerang jang jeng jerang jong jeng jerang jeng jeng jong jeng jeng jeng. Yo weh, silat yo. Ojo sangai ibu weh. Kan tuh yo. Kesasar ibu weh. Yang kecoy ibu ngadang joget di Balai Banjar sih anak dem lain. Des kata joget apa? Kita ketepok kata. Sedem lain nak. Ingkar bacong itu. Joget Bali ya. Ye, jadi sing kene belajar si joget Jawa, joget di Inggris pelajaran si joget Bali sing kena benci. Ani kengken tuh. Anak mare masih muruk adeng-adeng
gendan ton wendan. Bidan tiang gendan. Bidan. Mana? Hijau. Itu? Kudiang tiang. Nyala-nyala jejak. Nyolek engkau. Ya. Cekeplok aku. Sing tadi nak keton lengah. Yang nolek jet jak solek. Sing tadi nak nolek ketuang. Beli. Bang. Tapi terus oleh aja deh. Yang ada jet. Nih. Wih, yang berbajak masa yang sengawang jet ya. Bisa jet ya? Mana jet yang ini? Gimana ngangah nih? Itu. Lengah belum. Ni jet. Ni nyonyo ada. Dan, enak. Ruangan. Tak lengkap Cina. Tak lengkap yang mana? Sing acer do. Boring ya di tak ulkol jijik lagi cikai. Ajan beli, awasin main-main nak. Mari yang dini ngaya yang anu-anu yang lah tunangan dini nama. Kamu tua itu. Melah. Dini tahu mah nih. Bidon nih kok. Sira pesen. Beli Manawi. Endo. Ini mah nih. Dinawi. Ya, Saya ngincang bidan tu. Saya dinawi tu saya ngincang bidan. oh saya ingin kan nih. Ngalih main coklat. Oh. Nama coklat tunangannya yang tunangannya. Ane dumung Bidan. Nama reteko yang kenang. Aduh dua gong istri. Wabu rap. Dua gong. Ayang nggak beriman tuh. Ayang geli. Oh my god. Dewo sang nata ratu. Sing menang ini Dewo lakal merabi ngajak jabo. Jani ada. Aduh. Biar sangat ratu sewenang aja nak jabo. Timang barangnya ongan. Kadang-kadang dini bemani jangkak dan mulai dan kami nak seinawi nih ini. Bro, barang ngitung sing nak dagang oh. Yen banyak Yang penting cinta kan? Cinta soalnya. Biar ya teruling. Apa madan ruling? Trunaling sih. Jangan lihat mukanya tua itu ya dong. Amin. Apa-apanya dong. Apanya dong? Lek-lek Dong bingung nih. Bilang beli ngelah ke gelan. Coba konon kau jaket dadu. Bilang beli ngelah ke gelan. Nguliang munyi cek kan gitu. Ada siapa? Ibun Dewo, ibun beli kau sengok bisa ngeliat. Aduh. Tuh, nyana mematu kan ibun beli ibun Dewo. Mudah-mudah tak keras-keras beli. Nawagang beli maningah nyaman. Beli manawi di nggak bohong mana kurang nari jauh. Beli yang saya bisa ngeliat beli manawi. Ngawang tuh orang liat, tuning liat. Apa badan liat? Liat, bangtan uning kan ada ane liat. Apakah itu Lengpida liat, tuning liat. Liat adalah penjelas tuh. Lihat adalah segala sesuatu. segala sesuatu yang mengenyahkan. Artinya nyah lah kita bano. Sama kita tidak mau buat jadi nenek bobos, wih mau bertaluh ke kami. belum tahu dia. Dia lek-lek liat jak keles gigen liat Bring kawan niki akare dong. Rangkol. Nih madan lakare formalin. Ne blek to tehel ne blek to. Porcelain, Formalin to apa? formalin tuh angon nyutik lemu bangke do. Oh, yang penting pemisilin Nah, formalin. Dan ini cutet atau sedang senyak ketangkir kini boncang. Jadi yang sengi boncangnya suang ngeliat tangkir senyak nunggu ibu. Itu kan gen. Pokoknya sekongkel gan beli menyamuk dak dadwa. Beli nganginang, beli ngauhang cara sepet beli. Yang dulu kangen, yang pun apa sih kangwang beli yang pun yang ada. Sing sepet itu. Sing madan kita sepet yen dadwa
do jan adipun beli pun. Oh, genten bareng-bareng. Bareng-bareng yang ngajak beli. Jani do orang cang sutat cang sengit ada. Yang kemelali yang melalui nih. Dikenceni dewek tanekar, dikenceni dewek rasutan suku, liang kenal metureh rasa, sampun sumida karya ikang jagat kayu makin, sida suba banjujur nek raos gumawis ugi kang lat kabeh kesayan ikang papo nahan prayojana. Aduh lantas melah kerja jagat kadijani disubane pada telek tekang sing jadelen aning raneyan abesit mula sangkanung wicaksana widagda murdaning jagat ini di jagat karang tanggul rasetlah kegelaran sang nyaka praja makeluwe rasta prato pancastiti darmeng prabu niti sasanone muang catur pangito deh subo sadi kegamel banido lenan kapen tu lantas nyak asa membesekan kaulo kawan gusti berpateh bau dano ketekaning para manco keraos segalak segilik muang saguluk mawe nang mungkin terasa pakewa pakibahe niado dipuri jagsida ben meragatan. Malu semang dewek mandedaukan pangsida tangkel kapuri mirip bakal ada bebawasan rahat paling melah dewek tangkel ni jani mulai paman negak masih tideng wake nyempel tegak wake di diri eritak kalau bakal nyangur sapu ijel dan atiago dong nemles cai tadi toleh pakai benatau dados don dados yen mirip matan wakene stres kape betai matan wakene ken ketage kai cike nah kalki kapro gede gerak caine tudang dorine mirip bekenang wangen kai dot tinggal dong mau ke diri kecengken kapen caine mirip batu dayo cai kada kaman cai sing ada bener hati na parakane. Hei, wajah mata kona. Wangen diketekan jani mirip kengkengken hitungane ketagihan muluk batu matan dia. Wih, badan gusti yang bisa nguluh mata. Siang biasa nguluh mata mesin.
parakan sayang dini dipuri. Subuh jakles igen cinta gor wake. Nak gandan ada parak kan. Ngen bol. Semua nenek bo, palian pengang ini. Nak ngijan cing raos sembalian pengang. Tepuk yang gusti kesini. Dijopok ci. Di televisi itu. Wah, di TV Ah, Dakti gusti. Pengolen bae teto merobaya. Oh petang cile. Kantor kalian ngangon. Wah, bahaya. Yang melolot bol gustinya no. Bahaya. bang gusti ada. Enggak. Dot sekarang podot kelam. Oh, Gini kelam matiang nih boy. ye. Gini sekarang periksa nih boy. Aduh. Oh, jangan bisa kedo gusti. Mau kayon wadok kang misi samo. Yen mau kayon kang misi samo, yo neng rago samo. Jag ngapot cai. Parakan. Ya. Yen keginan bener deh di sinetron gitu teh. Tukang jok-jok memedi balian pengang bener awas angau. Yen mangke. Memateh bener dipuri, pepateh pengabeh bener. Tegas semua ke. Yen dados tukang lang gajah unar bakti unikan. Punar bakti. Tapi niko, Uang purna bakti, punar bakti. kenta tinggal jangan. Jago cai. Ya. Mami tang lu gero titian tuaku. Biar gitu mana titian. Sampun wenten apa ringkang Joko Dewa kati mangkin. Napi balik laris. Eri sapa wijen Joko Dewa. Sako gumanti warnin proyek Joko Dewa. Rasa ngenyudeng mana. Ngenyudeng kayon sang miragi. Yato sana ngaton. Jageliang mana titian tuaku. Kita masih katakan yang parak-parakan gelang bekerja. Dua misi pesan buka atur pamane. Gelah kau ngerasa yang buka gitu. Ngegar kayon gelah buka jani. Ningakin para banyak-banyak gelah bekejang pedang piak tangkil. Dini coba tongos wargan gelahnya keruar. Mawin wenten laris baos. Kesidang mudah jagat namun nerang panegaro. Wantah lawat ring panyakit waktu. Kadi makin laris kedek pekenyung banyak gue make sami. Make cihno Joko Dewa sampun sidaning sido namun nerang panegaro. Paman. Apa menbuen lakar sebatang gelah? Bakti tanya gelahe subo masih pada bakti. Wawangunan asing titahan gelah, asing raosang gelah. Mekejang subo peragat jani panjang ngawenan. Mungkin jaduak sang beratu monsing ke bano ban bakten panjang. Itu masih bakten pengabeh gelahan mekejang. Sinah nirgawe gumantene sang nyakro dalo paman. Mawin wenten ke baos. Yen sido kapu antuk. Mangga nungil kau lo kelawanin gusti. Mulai sapun itu. Benar paman, kewala. Hidup dini di bumi ini mula sing sido pasahang. Suka katakan yang duka. Ditusukan gelahe. Nyingakin banyak bakti. Kewala sebab gelahe paman. Makin lumum. Jepro makin mediosan tato dana duwe. Luar sekar kumudo ne kasatan rasa. Warnin Joko Dewa permangkin duaku. Jak keliap ton titian. Nabi sane dados pantang suksekal buah. Dadua gelah ngan kita. Tentara bukai ceneng ayu ketekanin ceneng bagus. Pemekas ini paling geleh di anak gelah paman. Rasa yang gelah ni jani subul len pesan kesian kayon gelah. Apa buen tua gelah subul kelingkang. Manipuan yang satru selanda si ceneng ringnya nyakro warti menyen lakarnya lebih enak kudang gelah. Tuh buahku. Mang
Ken wenten lares kayun Cokorewo bajang membawa osan sarang ide anak sapunika. Emang jeneng pi anak kelas. Parakan dijang tangkil cai kaben sesonan cai ne. Mau tangkil bu. Alih pesan jeneng bang situ tangkil bu kejani. Bagus, rago juga. Anu sih jeneng ngelasan itu buku ketu cingakin apa nyakin? Reng ajeng ni banyak. Reng ajeng ni anak linsir tendados kadi anak alet. Udiang idewo jeung pembedeh ketu aku mirip idewo kuang. Paman pengawana. Leng pidat la orang ngisi bumi gelasenya. Dia nang ngisi bumi pangelana lo pangelas omah ketu nang ngisi bumi. Marah gelang kedot ngai sama kita ngalih rapi makejang bajang-bajang muliang munyi kira dados alasane ibon palongo cokor dia bisa ngeliat itu Rasa nggak yang orang itu tadi ibon kadewa bisa ngeliat. Weh. Terus apa konslet? Masakan sing dadi ngeros gitu ning. Ini dakon iya di dong. Iya di marang kelan muliang munyi miseru. Ya. Bagong. Reng ajeng banyak Cokorewo. Mau sengipun Cokorewo sang meragelingser. Uning liat reng dijebuk dan nabi angen bukti. Gelangan kapan kan mamana? Bangsekan. Paman bani mesumpah yang sing liat aja ibu gua. Bani mesumpah. Orang yang beli orang yang kan yang mang ngajak beli ngado. Gas kajong kliane yang kan kematuran ke gedong seibune. Kan bangun ya ibu. Begitu? Moyang ning bang ibu dogenan. Pun curiga apa dia? Setiap kajong kliam tak bangun menjelek ke tongosnya ya pulas. Ya pulas. Leyak kan pulas. Aman wagong marah medem. Ada. Sedikit kita. Kan orang yang beli ya. Dah mau jelek induk yang beli. Pura-pura yang menggede kedang nenu pemengkagan induk ini yang beli. Hai. Wih, ujang ibu maturan ngemos kamon. Wih, ini ngomong ibu gede-gede. Bakatnya tepuk yang kayaknya ibu malu tunggeng. Si Dori, hah? Cuma sing dot. Belang semprong sing nang. Pon templan beli, jek nengkleng pon ibu. Oh, cokor aja sing ngajeng tangane kene lho. Kaman ngeplet. Amane sing perhatian gelap. Sakala gelap dunia dua marah medang niga dua betul orang kaipun gelap. Nak adanya sekan ibu bisa. Wagong. Nanti tiang nasan. Reng pidan, ampun pidan kelas pelet iki. Jekati nak uduh Cokorewo. Aduh. Ya bisa ngeliat kerang tadi kulo itu. Oleh kopane. Kulo. Bisa dadi kulo. Nih semua ke pengutnya. Lawan. Tapi lawan. Weh, ijo sing bisa dadi kulok. Dadi asu merek bisa. Bo pragat mundu. Pragat. Jangan mau budo. Arena gue mau budo gaya dongenan pasang budo lekan melang lekan ngaya pidan. Engken gaya di got. Apa di got nak dua gong kablok ketang bungut nih. Islam di got. Di kasuran. Yang sekang boy ibu nih sekang. Yan muntu sayang ibu nih keni dewo. Yan arta beranoi dewo nak sengkuangan dini nih. Nyen duga ben mas wak bajang. Petak kaji mas kesugian. Barangnya ngoyong kini nyen tahan. Kan wenden mik Cokorewo. Oh, Kan saja wenden paman. gogodo angene. Sitian. Mara gelah inget paman. Ban ya tonen ngelah rabi ning awenan cening ping 3 ping 4 gelang ide kapenangi cening. Bang sido jo ning ngeledienin gelah.
tiang are makanya tiang dia aman sing mana agong nak kene cekangwang beli nawi do kene alian. Yang habis pikir tuh sak ngetanggati yang mereka cinta. Yang jani bukti yang raos ibu nih. Nih, Kewala pengide ibu nih kapenang ide woni. Nyenjo nih demanen nih dewo. Ibu senja milih san sangat nih. Jak mai aja ke puri. Di subane ambil ide dewo ditulan dasi dewo pangyakra warti kesan dengan dangpat nih. Yang coba gitu, jadi dom gak ini, adi di puri, Ye. beli mesesanya ke nani, kepekan, utawi ke desa-desa, kan ada nak bajang jika beli melengan. Aman tepat sagetan tenangan tiangnya nitip salam nge. Salam. Nge, kalau ada bangun beli nawi bareng kayaknya kelas gigane ya nan. Ini, kau kan di puri kau, yang coba minggu. lo coba deh wong mati doang lo. Bo. Ini bodoh orang kayak itu. Nih, nai jadi dewo. Wih. Wira. Tapi kalau sapu-sapu di kau. Tawango mira tugas malu lekadang